Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak. Bio Seven. Nah, anak para kay. Lagay. Bahasa Indonesia nak deh. Iya, bahasa Indonesia nih. Membantu memelihara daya tahan tubuh. Membantu memelihara daya tahan tubuh. Iya, ada depek kecedek ku corota. Nasabak bicu set di saat data. Oh, mabicu gapan. Iya, padahal full nih tak ku edep volume mic nah. Indok roda. Semangat mi gawe masa semangat mi. Semangat mi. Na butuh ka sedih muda ni. Wih, wah. Kui gak sih? Makalalay sedih. Menengkah? Dia gagawin dok kalong. Anak-anak Pada si taungnya sedih. Wih, dede. Nah, pereke sih so indok doang ngesodi. Doang secara nama pada indak degaga pada nih si taungnya. Pada ni. Maga nih kok si minggu ada dah. Pojok nak. Mesa jauh kan di dapi. Iya. Iya sokoro ke mapo jadi indok. Iya. Ana sabak kaki nasa silongannya sodagar tentunya riwenina Ahad Na minggu di. atau malam minggu atau singkatannya Malming. Oh, Malming. Iya. Malming. Aku malam Ahad lo isingkat maka dia agar ro. Malha. Kasara nadi. Iya. Dek nasi cocok di. Dek na cocok. Malming malam minggu. Iya, waktu na tahu yang aku kuangi wak kuncar Indo. Tahu enggak? Iya. Oh. Awak kuncar kan bajan reke libur Yeah. ko apa jama kantor reke to. Jadi nako iya deweni lo kan si runto. Tapi de baci dek na libur. Meneng. Baca. Makan terus. Makan terus di. Tante Ca. Oh iya. Putra Jepai. Wasa lo kemana ro wak kuncar? Dek maga. Agar waktu nama kuncar. Waktu kunjung pacar. Si bola mi. Oh iya ga. Si bola mi. Dan baji. Oh dia baca dek. Oh, enar. Apa makedaki mana? Tetap puaseng. Iya. Gini, Indah. Iya. Iya, waktu na sama kukuangnya 32 menit isa na tete arua. Ya na rumak dampak ke jolo ka ko sadagare na sabak na pe kasih iya no jolo peralatan live naku YouTube Rasanya peralatan lo anu konser. Iya, ya naro. Sekalian terlambat Indo kalong, Pak Cakatin Roy, agak kulo na moto na Indo. Ita pidin do pali pesaka kang guluku seding. Oh, ini. Oh, engka jarina. Engka jarina. Iya, tiba-tiba engka jarina. Nasulapay ka. Lopo na tuh kang guluta. Iya. Jadi makukuangnya jalak para pada jalak sadagare atau informasikan aku makukuangnya kaki nasa live ku channel YouTube na Iga Radio Baro. Oh iya di engka sedikit live di. Iya, Age. Oh iya, tajen nih tiwir ki cantik. Maju mundur cantik. Elo to ka iya. Iya, sekalian nih. Pasti lain. Iya. Mak pada nih kalau agak tanre. Oh, Tapadan nih guys, agak mana tanre. Yang mana nang kay. malam perpisahan yang mana Iya. Anu mati. Agar bahasan anak muda kalau jarak jauh. Oh, ang kesingkatan ro. Oh iya, agar LDR di. Oh, LDR kapal. Iya. Wih, dede. Betul dah nih. LDR. Pasang bulldozer. Iya, ibaring reto aja lo kako sadagare dindo. Iya. Aero na sa poreman re weni makukuangi.
biasa Pandai kenal. kapai. Iya ha. Masing mi agi melok tapau. Ide kama kana tak lupa Indo. Oh iya, minum memen ini. Iya, minum memen ni Cakatin biasa ruam peta. lagi. Apalagi untuk wak gola ga. Iya, pak kani tak napo to pakan rean. Tapi Iya. dek naman nasa. Naman nasa. Ano, repo tapo to repo tapi to. Iya. Apa Iya. lain tu pak bisa yang Indo pita jadi peri-peri. Iya. Jadi ya narona dina seperingerang puah di peringerang. Ini. Biasa peta jatan lupa minongi. Untuk sadagare capek biasa pernah lokan iku studian. Kamu pak Garindo? Iya, kampung. Kampa di iya. Jadi nak lokin semali lokan iku jalan semangka. Nomor asara pulau na 5A. Bungi lalak bata. Kecamatan Tanah Terilau, Kabupaten Beru. Iya, selama mana to kina sama untuk sadagare. Iya. Ya ro makukuangi ku live chat na YouTube na Iga Radio baru. Tapi sebelum na ya rodo jangan lupai subscribe, like, komen ki kutudu. Iya. Bagi-bagi kang ini. Iya, ku anggota-anggota tak lainnya, atau ku grup-grup tak gah. Iya, jadi Aga. Indah, Yeah. iya, Pak namanya gani nasengi tak maku kuangi komen di. Jadi untuk saudara nasengi lo tolok aku studio apa nata timpak mai tak manore pintu di. Jadi aja tuh pada itu gamake lo matu. Muntah jam masih matu 2 jang Indo kalau si Indo ruda. Buntu apa no tak gamake lo. Elo nato mapisabi. Turupus jae. Tura. Aga papi sabi. Iya, agak hero. Buat batas Oh ini. iya, batas pilih mau. Pada kaitaan na beker. Oh Indo. Kalau makedaki turungi ki masa turungi ki. Nek kok bibi. Onre na cawa-cawa Nanti ki. kasih iper apusana. Iya. Iya. Jadi kau mak itu makan jadi pakai kepala bani di. Iya, agak. Elok elon. Iya, pak buka na jolo. Jolo marah garo carana ko elok ki Maga. saudara mabelaya to. Oh. Na ulelau ku studio. Iya. Bagaimana carana? Oh, itu na sama kelo ceritana. Iya, Oh, itu makelo. iya. Oh, dek mana masalah ya roda namu kaki ku ujung dunia kaki ujung na pange elo toki na bergabung ma telepon, makelo-kelo paling kali ngangi sak data. Iya. Ya nolemi bergabung melalui telepon WA ataupun telepon biasa. Siaga rindo Agana. nomorna. Oh, hasan nomor nendok kalong. Aku rona senolo arua sedi. Iya. Apa arua. 2 sedi. Oh, kurodi. Iya, kumiro Iya. doh. Jadi sedi nomor tapi 2 jalur dipake. Oh, 2 jalur aga kereta api sih. Si kereta wae. Iya. Iya, jadi saudara dek gaga pulsana nolemi bergabung melalui aga WA. WA. Aga pi. Si bawa nak kero saudara engka datana dega pulsana oleh to bergabung melalui telepon Biasa. iya makro di. Iya, oke nih jadi koma kita naseng Indo Iya. makan jadi apa kok Pak iya bukanya. nudi iya. Elong aga naro pak buka nah. Longogi. Aga aja dulu nah. Oh iya. Aja nih tapi mata Iya, di iya, Elona. Iya Pak makalales diangkat. Iya. Oh iya Dedi. Wah, 2 ki buat. iya nak kau bisa ngelona di. Wah, taisu. Oh iya ga. Oke nih kau mak kita balik. Selamat nih mareng kalinga. Bi. Bergema. Jolo ge bo biki Indo. Wadah dah. Ku bulu Iya di. Melecu-lecu. Oke nih salaman nih balik di mareng kalinga. Goyang ki bunda uha, bapak siapa? Bapak Aji, Ibu Aji.
Mega tunggu burane leleka kita engkau na benina dua telu nui jana melo mopi macan ring melo mopi mak bene sidi tema peje aja na iya dae tulimu tiro iya mu sapae engkamu ari benemu. Udah bisa ya loh. Oh bisa. Pasik diniatimu lauri benemu muakare sowangi barak pada towe dengan masih nyawamu mitai benemu alena makareso napan reangi anakmu aja na iya dae tulimu tiro iya musapa engkamu ari benemu. Untuk saudara elamareng kalingan nasedi teketik ni korodo link streaming angkai ko channel YouTube na Iga Radio baru. Tante Ca goyang ki pasik diniatimu lauri benemu muakare sowangi barak na pada kawe tiga nama si nyawamu mitai benemu alena makareso napan reangi anakmu aja na iya dae tulimu tiro iya musapae engkamu ari benemu. Lain sedih keren nih. Awen deh. Magi nama kuro. Iya. Oleh anu ke judulnya ya Rodo. Iya ke judulnya ini. Masih ro ya deh. Lek tadi. Lek rantina beneku. Maragero kok rantina beneku. Maragero. Kok rantina beneku. Iya, lupa sedih. Iya, rantina beneku. Dua pi tawero. Ah? Dua pi. Oh. Si Bali pidi. Oh iya. Mamatan itu. Mamatan. Nada. Itu kalau mencaci. Oke nih, aku makin nasang Indo. Ya nih jolo tari menjolo patet telepon ini. Pak nang kayak tak nasang hede patet telepon melalui telepon gas jolo terima. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Seven. Nabaliki para kaya di singa na watakale. Iya. Ibu Aga situ macara aga tu. Iga karaoke. Iga karaoke live Ibu Cida. Akelo ngalalo kaya ro siladu-ladu eda. Oh iya siladu-ladu nak ya relongi. Siladu. Siladu-ladu. Iya siladu. Oh iya, sabok itu. Posisi kata Aji Yusuf udu. Kami Pak Yusuf. Depi gaga, anak kode na loka Bapak Aji. Wala na po dakaw na pole ka bolana. Oh, bi.
boleh Kak boting mandale. Oh, Asing kita. tatung kasi mata naik koromai. Boleh Kak kurang apa sih lisu no tetep tak menilisu. Iya. Oke nih pala di Bucida. Oke. Boleh. Iya. Alin kiring lagi Bucida. Oke. Apa dek nulis tamai cek demi pustana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ang kanina sa ngona Ibu Cida ku bete nga marodi atama na sama magasan na matelpong. Matelpong. Sama matelpo gay maku ha. Nasuro ki makilong sila ladu. Iya, kana na laban na sa di sila ladu edi. Makanya ro. Makan jasi seng ha. Agaro na jud dulu na ro. Karo. Ya, jangan pawidi makala lesed di. Tapi ko sa dagari na sama to na sama. Jadi ko makiti baca-baca kapat jolo komen-komen edi. Napay tarima telepon ngira nasa puranu tarima ku hede. Iya. Jadi tarima ni jolo anu ni jolo di. Dibaca-baca ni jolo ku hede. Engka Ria Yulia. Halo Ria Yulia. Kedai halo. Halo to. Ta subscribe ya rodo di sadaya. Sekalian promo. Aga YouTube, engka YouTube nero. Dega video na tapi igna missing Jek kamu na subscribe channel na Indo Kalong rasa naro Ria Yulia di. Tapi dega sih. Angka biasa tapi tugasku. Tapi puro hapus makalah lebih. Iya. Lanjut. Engka Muhammad Abbas. Halo Pak Abbas. Kedai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio Seven. Iye, nabaliki para kay di singan na watakaleta. Iya Pak Abbas, boleh Palembang hadir. Iya, hadir toh. Iga pale alpa ya desoy. Ide weni. Pada sedina kok mangapsengan anak sekolah kini. Iya. Aga kareba indok kalong si bawa indok ruda. Salam Alhamdulillah. dari Wong Kitogalo. Wong Kitogalo tau pada di mana. Iya. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Abbas pura hadir na sama komen-komen ku channel YouTube na Iga Radio Baru. Oke, lanjut. Selangan ke Mama Anjani di. Iya toh. Terima kasih banyak. Lanjut. Samsia Cia, Tajana Utiwi Reki cantik. Oh, cantik. Kami mencantik. Elok tau kak ya. Iya. Oke nih, lanjut. Ere Irwan. Igere. Agak. Dek gaga Gena. Ere Irwan. Iya. Tega elong baru nawak denu. Elok baru nawak denu. Enggak ga? Engkak bisa. Makurapahan na rodo ba? Makurapahan. Iya, dek Roy sengi Ere Irwan. Dek Iri sengi seding. Iya. Oke, lanjut Ki Nur Akila. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indok Kalong si bawa indok ruda yang sama-sama cantik. Terima kasih banyak. Ide mah cantik toh. Makan batu asal dipilihku. Yang kena cantik. Kasih. Boroi. Buat Indok Kalong tolong bawakan lagu Bugis Andalanta. Mateng kiro boleh. Kerobosan nih kali Akila. Jadi jangan balik, jangan deh. Yang lainnya. Ya narwas. Lanjut. Oh iya ga. Oh iya. Oke nih. Lanjut. Yuha. Halo Yuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wani Indok Kalong si bawa Indok ruda. Indok naladapi. Indok ruda ya deh bunda. Indok ruda. Indok ruda. Iya, selamat wani toy di bunda. Awe cawa-cawa tak manas di menggoda asyik digoyang. Asoy. Iya. Asyik karaokeang. Huhui, salamat ke makelong. Wah, semak jelok-jelok nasa bunda baru. Gero, mak jelok-jelok. Salah ketik mi kabai. Salah ketik. Iya. Makelo-kelo. Oh, makelo-kelo. Si dapat ije si bawa kan. Oh, iya ga. Makelo-kelo. Kan jangan rokok dua jaki si jelok-jelok. Agak nama tuan si jelok. Pura jelok tahu, jelok sini. Cun-cumpe.
makin Bitoki mesa. Iya kak. Iya. Iko magale ge magero. Ijelo-jelo to bitoki guys. Mangin nang karo. Iya nih. Magero nang ka. Ay bitong aman na. May gani bitoku. Lanjut. Tua ka pa bitota. Humaydi ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio7 Membantu memelihara daya tahan tubuh. Salam kenal si Pak Dua Ki Indok Kalong si Bawa Indok Ruda. Selesai. Salam kenal guys. Purani laba nih. Bosan. Iya, Wak Tole boleh nunukang hadir marang kalinga melalui streaming dan YouTube. Dua bela naring kalinga. Mantap betul ye. Humaydi ID. Oke, salam aki maring kalinga di. Iya. Lanjut. Semoga terhibur. Aku tahu nggak. Aja sih jelok-jelok nah. Iya. Lanjut sih. Humaydi ID. Elo kak kasih emilau elong tapi ini makelong barasek di takut tu. Elona Evita Mala selalu rindu. Matuk pi ko iya, pakai lo kiri tadi. Iya, Pak dari sesek dingin lo na ya ro. Anu kecuali lo ngogi. Si bawa si ladu-ladu. Iya, enak nule mai bicarakan kok Evita Mala. Anu tanya apa Mbak Evita Mala na lo ro? Hah? SP Tamala. SP. Oh, dega quest. Dega. Ini nama teman kilo sendiri. SP Tamala salah kati iro kasih. Oh iya ga. Lanjut. Lanjut sih. Yuha. Iya. Oke, saya bergoyang sama Bapak Sape. Awe, pose Bapak Sape goyang. Huhui, aki semangat. Posoi. Pisoi Bapak Sape. Pisoi. Meneng ke pisau, Pak. Bunda. Iya. Salah keti itu. Oh iya ga. Bela-bela kok pisau. Semangat lah deh mak keti. Oh iya ga. Talese ijarin goyang toi sih iya tahu ku sedih kok si jelok Tony si piso itu bener apa kata tosok di bunda wa wakit semangat ki oke bunda semoga terhibur ki iya lanjut sih kena seng Kak Eca na sedih Astrip asik Acan si penyiar embo iya magana tuh kena iya. baby do kalau si bindo ruda pasti macam tuh kok boleh boleh sih iya pakai boleh yang tak buka sih anu iya tak buka sih otak nah lanjut Wandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam minggu saudara. Iya, selamat minggu tuh untuk ini. Malam minggu menuju Jumai. Nah, apa itu dua jangin do kalau. Iya. Menuju Jumai. Iya. Oke nih, jadi koma gitu Indo. Untuk saudara naseng ilo mau pemak komen. Iya, nu tuh jolo ke kusadagara dia pak nak ku menonton kita melalui YouTube. Iya. Itu gagas dana. Oh, gagas dana. Iya. Gagas musikna. Tapi ko elok ki makalinga lengkap bi. Angka ku link na kuro di tulis sih. Maku tonga. Iya, nak lo kina sama nonton katu ku description box nah, tabuke korodo. Angka tu makadaha TTPS _. Bagus kapan ta bagi kangi matu toh? Oh iya. Tinggal na pecek mani matu sadagara di. Link streamingnya ku Iga Radio. Oke nih, koma kitu naseng dari mani jolo di patet teleponnya. Apa sementara nasa ku studio makukuangi engkai nih ga palanggo mata jetape dega tape ga awa ate gani mama al iya katonya ga dilala si bawa abang kumis mengapa tak pulang-pulang tanya tuh bang abang kumis abang iga pe Bantoyip. Iya. Oke nih terima nih Pepat telepon ini. Halo. Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mampu memelihara daya tahan tubuh. Napi sedih mak bare selam apa dan sedih dana ham dan atete. Sadana, jadi. Oh, endok ruda. Iya. Ya rasa dingin dok kalau pada mineng katoi ku yang mangkaling sadana. Dede. Waktu nak kuna bapak alif pindah roda. Iya. 75% orang ini. Tapi sana dan reu pada Ani. bicara dia aku. Eh, Pada nah. kita pasti dok kalau make loto. Nanu kasi Ya lebar do sila do ladu ugi enala. Nanu kasi nabutui. Iya. Nabutui selong. Kuna sibawa deno kuna bapak alif moncong ede 75% orang ini. Iya. Tapi ku ya hele 100% den. Oh, nabutui kasi selong ero. Anu na bapak Seleng. Iya, nabutui selong. Biar do saudagarin do kalau nak kude nak kelon sedang-sedang mau sadana tapi ku makele waduh dudu. Tambah gempuk nih. Wah, dah. Semangat kasih dilatih si makelo ko makwe. Suruh mana nih dok kalau pakai lo. Request nih lagu. Iya. Kak Evan di, Iya. aku Pulau Salemo. Magi teman. Alhamdulillah, pada matang kalingai. Aku idi ha. Iya pasti. Ya alhamdulillah ya. Pak kasih semua atau. Oh Oh, iya, iya. alhamdulillah. Pak. Oke. Dari teman yang kayak wae. Oh boleh kita ga? Boleh Makassar acara anak anorede. Oh. Anu acara selamatan bola. Oh iya. Oke nih, aku mau kita nasang Kak Evan, elok ngagelok tano, telong. Tailong. Ih, Lagu ge coba gak endok kalau. Aga judul naro. Judul nar. Cenin Rimulana. Cenin Rimulana, mapai. Paria Capana. Cening Rimulana. Iya, tapi tanya mah Paria Capana di. Tania mah Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. kecil. Kecil. Mah kecil, lebih itu mah kecil nama baik ya. Oh iya. Sedang-sedang. Oke, Audin Pratama di. Ya. Oke, dua di radio na pake. Dua kata pake. Dua mi biasa di mi. Saya di dua mi. Apa tau ini dua nih? Iya. Oke nih, jadi kau mak itu iya, selama kipe matuk mareng kali ngadi, saya di elo pole Kak Evan Saputra ku Pulau Salemo, Maka dah Cening Rimulana. Tegan, iya. Tania Kapayero. Oh, tanya gero. Oh, ya tege pak. Iya, anu sih sana ku pale. Di Ah? dingin naring. Oh dingin. Oh dingin. Oh, ternyata tepa ilo pakaba nanala. Dan hati teh. Tania persi anu na sedih nero Tania apa lagu pop sedikit. Oh. Nero lagu na makade lagu na Rimulana. Oh. Cene pa upci rasai. Ri tengana. Iya. Cenin na wae kaluku. Wih, dede. Anu na dingin na Dingin, tepa dingin Pak Mekes sih. Oke nih Pak Ledi. Sadia nih. Ya, siap ndak kalau. Oke lagu ini supaya mudah-mudahan para saudagar semua tidak memosa-mosanya mendengarkan setelah dingin satu ini. Dan juga penyiar ada Endo Ruda sama Endo Kalong dan Bos Jalil. Haruskah aku menerimamu sedangkan hatimu tak mencintaiku. Aku merasakan
Di malam pertama kau begitu dingin, seakan tak punya cinta. Aku pun merasa batinmu tersisa. Rupanya hatimu bukanlah milikku. Susu bawani wahai matamu, apa boting ngenge tania elokku. Oke, lagu ini juga spesial buat Indo Mangka Putra Bugis. Ada Bapak Ismail, Bapak Firda, Bapak Salam. Dan juga ada Bung Edo di Bojongawo. Untuk apa tubuh yang indah ada orang lain. Lebih baik kita berpisah daripada harus menderita. Hapuskanlah air matamu, perkawinan ini bukan kehendakku. Lambat saling apa kue ai pakai daripada telepon biasa. Untuk apa tubuh yang indah tanpa kemesraan bagai kekal. Apa arti perkawinanku kalau di hatimu ada orang lain? Lebih baik kita berpisah daripada harus menderita. Susu bawani wahai matamu, apa boting ngenge tania elokku. Terima kasih untuk kalau untuk Ruda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala banion nak di. Alala patas bukan dekat tengok sandaku no kalau deh. Walupai. Laban nion nak di. Asik dinasang elok-elong pole salemo. Kenasang dingin. Maka dingin, kecil, meke. Lirik na. Oh, lirik na kan. Di buah bala elona. Oh. Iya. Okey, jadi kau mak kita nasang Indo. Iya. I pakai lo sikap aja lo di. Bersih laki-laki. Oh, laki-laki gak balik bang kumis. Masanya is dali. Kan nih. Aja lo nada pria. Kuning. Tak apa lah maga. Apa lah? Bahana tuh. Jago. Iya, jadi kau mak kita balik.
Selama ni mareng kali ngasih di elok kelong siro nasa penasaran yang meraga nasa tapan abang kumis deh. Ya pasti magala merita kok ku YouTube ya he. Engka kumis na. Kuna Berdosakah bila aku katakan aku jatuh cinta kepada dirimu, walaupun kau tak sendiri lagi. Izinkanlah aku menyayangimu, walau tak mungkin lagi memiliki dirimu. Maafkanlah bila cintaku suatu dosa. Sungguh diriku tiada mengerti mengapa ku jatuh cinta kepada dirimu, hanya kepadamu. Bukan tak mampu mencari yang lain, tapi melihat dirimu ku sudah bahagia, hatiku bahagia. Semoga kau mengerti. Berdosakah bila aku katakan aku jatuh cinta kepada dirimu, walaupun kau tak sendiri lagi. Izinkanlah aku menyayangimu, walau tak mungkin lagi memiliki dirimu. Maafkanlah bila cintaku suatu dosa. Sungguh diriku tiada mengerti mengapa ku jatuh cinta kepada dirimu, hanya kepadamu.
mampu mencari yang lain, tapi melihat dirimu ku sudah bahagia, hatiku bahagia. Semoga kau mengerti. Maafkanlah bila cintaku suatu dosa. Terima kasih. Bim. Indo kalong. Oh, indo kalong. Ye. Kelo kice dek. Bukan tak mampu. Bodek nama kutu Mana pada ada ki Martin Roy. Nge. Bukan ku. Nacik dana gaya anu. Om ku mislo makelo. Manang ka? Makadaya andi lala. Iya. Iya, jadi Indo Iya. mari nak jolok. Pacapu jolok ku timuta. Labat ni nak bangku mis di maka dah bukan tak mampu. Nada peria nasa di nalau. Tania. Ya Pak Peria tahu. Bahasa peria. Iya betul na sama kukuangi saplo ni saya di menek istilahnya tete asara. Iya. Jadi makan jak kapang. Engkau. Ipa teruk ka Pak Dik baca-baca. Iya. Letuk ku tega Letu na harus wandi-wandi maka dah assalamualaikum selamat malam minggu saudagar Iga Radio. Iya. Rewak si pemang harus wandi-wandi maka dah. Salam untuk Wana Polman. Bi Polman. Mabela sih sedih loh. Katoni nasa Mia di Matirawalia Baru. Iya. Indo Pita Wagola. Ecak dan Indo Kalong, Indo Rudak Tona. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kupalu na sedih. Harus wandi-wandi menonton-nonton. Iya. Lanjut. Lanjut engka Amin Mas. Amin Mas. Halo Amin Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu semua. Salam kenal dari Amin Toberu. Dari Taneteria aja. Iya. Oh berarti Amin Tonateria aja ya senai. Tanya Amin Toberu. Iya salam kenal tuh. Untuk Amin Masa aja terlupa subscribe ini. Bagikan iku anggota tak lain ikutan Taneteria aja. Lanjut. Engka Tony Bilhak kita. Bilhak CKKT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio 7 membantu memelihara daya tahan tubuh. Iya main do pite pasangan nawak golata. Iya bisa. Namun dia tepawi. Elok kak malau elong Indo. Iya. Andi lalak makelong kak sembaran nah. Ya nai sengeh. Spesial untuk iya si bawa golata. Iya. Okey. Datar kelong aku bangku mis. Lanjut engka ni Jaja Mulyadi. Oh Indo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Iga Karaoke. Iya jumpa tuh. Aku beni minggu pastinya si rontok totoki kok dek magagah halangan di. Iya. Atau menghalangi. Agak bosi. Iya bosi salah satunya. Lanjut. Bilhat CKT. Oh iya, malisu-lisu ya. Pada kasih Kak Indo, cantik tak? Wini di. Cantik tak sifat dua ki. Ya roku saliwa magar tak tahu sih. Kok iya ala leko wasa macam ning si bawa wak gola. Wini di. Ilun. Pujiale. Pujiale tahu. Iya pujiale. Iya. Lanjut. Aldi Dayusman. Jackpot. Aliasa menang jackpot ya. Bu, aliasa ro.
jackpot. Ada isi. Aja nanti bahasa makurwaldi. Agak basugi nih jackpot. Tani kayak tak komen nih kayak memang. Lanjut Bilhak CKKT. Halo 11-12 Ki Wita sifat 2. Huhui lanjut. 11-12 agana. Lebu-lebuna atau agana? Perjelasi. Iya, perjelasi Cek deh kasih. Iya. Lanjut. Angka Tony Jajan Mulyadi. Talimbangi. Engkampi Bilhak CKKT. Agak apa? Hai Indo. Oh iya. Engka Sika. Engka Siki. Oh iya. Mari Ki. Elo kak goro. Elo kage goro. Elo kak. Agak elo tagoro. Elo kak gora jolo di. Gora nih. Oh yuha. Yeay. Loki my studio makaraoke. Aja na yuha jolo tau bi idi na jolo loka studio napa mangoli loka kede. Iya, utong. Iya nako purani ke Indopita si bawa golan apa loka main bunda uha. Si bapak sapet na sekalian. Iya. Lanjut. Engka nih Jaja Mulyadi di. Iya. Goyang bang kumis. Huhui. Sama kumis na sekalian goyang. Paragaro ko kumis na goyang. Bukan Timunder. Sekalian kan kiasek na timuin monro. Masa pakai bukan tak mampu. Iya. Lagi na tu jaka-jaka. Iya. Lanjut si matelo kedua di. Lanjut. Engka Nurhida Rabaniania. Assalamualaikum Indo. Mega mau apa di? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bio7 Membantu memelihara daya tahan tubuh. Oh Indo Ruda, Indo Kalong agak tumai kareba sifat 2 Ki. Alhamdulillah makan jak mah. Idi Elo kak malo tulung. Elo ngeka elo nak kabut biru. Terima kasih dari Mama Selfie. Ada bisa kabut biru kabut putih. Ya saya kasih makan jak tenda biru. Dipakai sama baji-baji. Kabut biru. Oh iya. Maragar kabut biru di. Iya, dari penang kawita ya Kabut putih mi Wita. Iya, biasa nama korong atau sembarat tuh nama Mama Selfie kabut biru agai. Tengari malam melongnya. Lanjut. Iya, Nur Hidayah. Selamat malam Indo Kalong dan Indo Ruda. Iya, selamat malam toh. Polman hadir. Iya, tapi pada kemarin kali ngam yon nak wana di apa ijumpaiku. Rus wandi boleh Palu. Saya di Palu, saya di Polman. Di tengah-tengah ada Indo Kalong. Dena rapi beru. Oh iya kan. Lanjut. Engka Amin Mas. Halo Amin Mas. Terima kasih sapaannya Indo semua. Oh iya, terima kasih banyak tau untuk Idi Amin Mas. Oh. Iya, tega kina semonre di Amin Mas. Ta komen kike pemo kada iya nasa Amin Mas. Oh, dari teniteri aja. Iya ga? Iya. Dia Iron nanya kapan di? Oh iya ga. Atau komengulang ki makada politika. Iya, Pak tak lupa seding Indo Kalong. Sebawa Indo Ruda. Iya, lanjut. Akila Ridwan Icu Abi dan anak buah. Lampe. Watana tuh ko ujian ngisa di nana pak nakumpul nih mata kertas na malingkar-lingkar mungkin na sengalena. Nape kaku ri dede wawawan. Masuk saya kasih. Akila Ridwan Icu Abi dan anak. Aseng kata Umi na. Waseng kata naseng Abi dan Umi. Abi Umi dan anak. Iya. Sekalian. Hai Indo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selengudani lo idi di mana? Mamuare pada majap mana ki? Amin. Salam kita pada salama. Wong kita galo. Iya. Katoni. Enggak tahu. Inaya Umar. Yeah. Oh Indo, elongi ke jolo selamat malam Evita Mala. Selamat malam duhai kekasih. Duhai kain. Duhai lato. Kata selato. Iya. Sebutlah namaku.
nama oh ya macam ini Kaina mungkin sebut nama Indok Kalong Kaina nama na pala Kaina may ano na pala ya kasi soro na kasi na soro na to da masuleka lebah iya lanjut angkat Tony Pak Langgo iya. Oh jamaah. Ye. Pada sehat mukik gatu. Alhamdulillah. Iya. Iya, engkapi. Oh kan paga? Iya. Sumarni. Wih, Sumarni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mingguan. Iya. Agak tukar reba indok sifat dua. Alhamdulillah. Makan jak mah. Salam buat saudagar Iga Radio, salam dari Wong Kitugalo. Oh, yani Mama Anjani. Oh, Mama Anjani. Iya. Halo. Halo Mama Anjani, selanga Kak Matuk ko Anjani di. Iya. Iya, lanjut. Angkat Tony Bilhak CKKTV. Cecak kita. Oh, saudagar mana ngero tuli mata main macet. Macawe pada log macet macawe pada log main studio tasi rupa taisita rupa. Idi hatu. Iya. Angoli tutu de panalau mai. Iya, apalagi na sepole mabeleng kata mak rupa engke na ku studio mako kuange. Mapasal lagu nito? Oh, ilongago na nasaro. Istri Saleha. Wasuhan naseng agaro 10 burane. Yar tuh terus di lep anu na ilepak kabana. Istri Saleha. Marage lo nih. Iya, tega nih Pak Bapak Aji. Istri yang Saleh. Anak ko dek pigaga Bapak Aji. Kami? Oh iya, apalabi jalo palanggo pale. Abang kena sa palanggo tuh. Iya, ano to sinasa palanggo panantian to sige lo nailong. Aga na Pak tapi na. Iya, tapi kasi nanti ya he. Dendre pa kasi nanti. Tega ni palanggo. Oh, palanggo, alhamdulillah. Iya kan nih, mari kita sambit Pak Langgo. Aja na tati sa psikopat, aja na tati. Oke nih, Iga pakai lona. Mansur di. Maga taita sa dagar gareta na bila Pak Langgo. Be de taita ni tuku kamera mako kuange. Meke na gorengan. Ada lopoy na. Oke nih koma gitu. Assalamualaikum nih pemareng kalinga se delo belok. Pole Pak Langgo makedah penantian tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para saudagar di mana Anda berada. Dalam keheningan malam sebagai pelepas rindu padamu, rasa tak